Pred 30 godini vo Rim umre jedan od najpopularnijih kompozitori od svojete generacija, Ottorino Respighi, komu mu se dobro poznati rimski teborovi i fontani. Roden vo Bologna vo 1869. godina, to mu beše učenik na rimski Korsakov vo Petrograd i trebaše da stane direktor na rimski od konzervatorijum. Sakav me da je proslavime ova godišnjina, nisu to što će predstavime jedna od njegovite najpoznati kompoziciji, tuko jedna od najznačajnite koja što go otkriva njegovi od vkus kon arhaična muzika. Ovije arhaični istražuvanja ne se jedinstvenata tendencija na njegovo to delo, od koje nekoliko kompoziciji se odraz na dlaboka počet kod italijansko to slikarstvo. Ne samo zaradi ova posljedna pričina go sočiv meso venecijanski od slikar od 18. od vek, tuku isto taka, zašto njegovite dela evocirat polu-oskvernitelnite, polu-religioznite obredi na venecijanski od slikar od 18. od vek. Tuka se slikarite Canoletto, Guardi, Longhi, vljubeni vo grižata za detali. No ovije slikari ne naslika samo povorki i maski. Tije go predadoa isto taka sekojdnevni od život i prijatnosta na venecijanski od pejsaž. Venecija, toliko privlekljiva sa svojata obavina, što nezavisno da li živeli vo 15. vek ili vo denešno vreme, ne bidale poinakva slika. Gondolite, čamcite i palatite od ovije venecijanski prošetki se istite onije gondoli, čamci i palatite kaj Canoletto, Guardi, Carnevale i Longhi.